Nemoj vrat da mu ubivаш! 800 lajkovi, ako stavate da mu napravim jaz distra. Ajde go negovi od pozdrava! Pozdrav familijo, ja sam Nikix, dobro da ste v novo video, prvo pozdrav do očove, kako sada še ti, jaz si pozdravljam samo da komentiraj so hashtag Nikix, sem neka familija v Ohrid, a i po široko. Daneska, zemete pukanki i daneska što pravim, daneska pravim onaj Srbino, znajte što beše kao pozdrav 2 i ova je znači ti dvojke i 69 za него, така да. Znači daneska pravim reakcija na него mi направил District prv put se gledame, znači prv put ja z него го gledam, prv put той мене ме гледат, викат District. Evo mu jedno dislajkče za da mu pomognit gospod, така da. Znači, može da počneme s reakcijata, inače se brzam stvarno. Lupnite vi like, inače da ne zaboravim za otprilike 20 dana nije 3. godina od ovoj kanal, така da site subscribnete se za što pobrzam normalno da stignem do 10.000 i za 3 godine da obeležim mjesto 10k. Može ja počnem? Ok. Znači to ovdje napišel kao ime to ovo ona, natih znači reklama, nema reklama. Kako se smeni to, opa, to je to. Ajde vidi me. Ja nemam nikog iza sebe, evo tu sam sam. Nemam iza sebe, tu sam sam. Gluposti, flow, ja mislim neka je nula, čista nula. Dugo život užasan, šta? Neki maki A znaš mene kako bi životov batica, znači mene mi je avanturisa, ja nekam da se ona, da se pravljam ovdje. Ama ti misliš ja živim v opari, ovdje plivam v opari, nekem da vi pokažem. napadaju svaki dan, pravi neki viški tubera, Ritko mafijaš sad. Od je Ritko ovdje? Od kada je Ritko? Da sam u Americi bio bi superstar. Ti da beše v Amerike ki beše običen Ovi maki bati ti se tako svoj dan, nisi umetki, nisi nije umetan, sad ja sam gomletom, ja sam gomletom, sam opet... Svađa sa govnetom, ja sa govnetom sam upeljan. Pa sigurno si ti govnetom. Dan, uvek realan, čak i kad duša mi svira. Kakov realan, da nema puštam prošlo video, znači prošlo video beše kao... I posle ja peš cela pesna, te vozite na drugo, a ovdje sam vikaš kao realan zafajkaš zaglavante na reakcijata, to ne veše realno, da ne vypuštam se. Ke puštam ono zaradi to što ja ništa ne glasam. Od prvih makedonskih youtubera Ritko... Kao od makedonski youtuber prv je Ritko mafijaš. Pa jaz, ko što znam, ne se boram, jaz so Ritko da sam prv mafijaš, jedno drugo. Prv mafijaš. Ja se boram da izgledam ko šifunjer vo glava. Sad da sam u Americi bio bi superstar. Dobro, kikjutam zo. Bio bi superstar, ovi maki bati ti se šta... Svako šeljam. Svako svoj dan, nisi umetnik, ni stil ti je... Nisi umetnik, jel stil ti je umetan? Jasno, ovaj ne možem da razbiram. Ja se razbiram srpski, dobro razbiram srpski, znači 80% ga znam zborojne. Ama ovaj... Znači, morat mi sam 0,5 da uključujem ili ne morat, čisto nula, znači pišim ovdje. Nula, čao, prijetno. Je umetan, sad ja sam gomletom, sam upetljan. Ja sa govnetom sam upeljan. Uvek realan, čak i kad duša mi svira, se pre... Uvek, ovdje je poenta ako imat. Ko papira, kako ubiću te bire. Nemoj vrat da me ubivaš, nemoj sad da me ubivaš, znači gotovo. Mislim, dobro sad, ti me ubi malce su distregu, mora da priznam. Mora priznam neka je nula. 800 lajkovi, ako stavate da mu napravim jaz distrekt. Ako stavate distrekt da mu napravim, da vidite kako se rešava na Srbin, sa nekem jaz kao, gi mraziš Srbive, ne, tuku, ete ne znamo nigde nikada kako mu zasmeta. Ja sam učio od neke sija da sam na tvom mjestu nije ne bi imao mira. Bože gospode, ja mislim, postoji ovaj hejt, sigurno kešen ovaj hejt, zaradi to što on nigde nikada go doznavte kao sve ikad videovo. To jest ne on nigde nikad ima jedno prazno mesto i go doznavte vije videoto kao sve ikad i bukvalno čovjekov vjade jedno 50 dislajkova, ja ne rekao kao ojte dislajkne to. Da, vesakam site i da znajte, site vesakam. Mesto nija... Čekaj, sve preko papira kako ubići papire. Ja sam učio od Majke MC'a da sam na tvom mjestu... Od Majke MC'a da sam na tvom mjestu ne bi imao mira. Sorry, Majke MC, jaz mislim da ke sakat ovaj distrekt da si izbrišem. Ne serem se drugom u tanjir. Ne serem se drugom u tanjir, ja imam mira.
Сега ти сакаш да имаш мир или знаеш да немаш немир? Шо е работа? Ја не можам да те сватам, батица. Не можам да те сватам ти шо сакаш да имаш мир, да немаш мира, да свириш на клавир, да свириш на трамболина, да свириш на мојов. Мира има мира, јас сам Бог превише кидам. Јас сам Бог превише кидам, затоа вам бодем очи. Не знам, брат, не знам. После овие твои прегледи, кои што ги добиваш ти на видео, јас мислам дека мене баш ме боди во очи. Сваѓаш, застанувам и ме боди во очи. Како има тој толкав успех. Како има тој толкав успех. Не знам јас. Јас сам Бог. Сам си се процениш. Јас мислам дека ти сам си се процениш овде. Дам зато бодевам очи, попушите ми кураци на сцени. Значи, еве го неговиот поздрав. Еве го неговиот поздрав. Ој ме се на клип. Тан. Значи, ај само мене што ме вригат. Сите ги вригат. Како батица? Како батица? Сега имам више скила него цеп. Чекај, ова назад како го гледаш. Дам зато бодевам очи, попушите ми кураци на сцени. И бусе... Леле, не знам шака. Сега имам више скила него цела Македонија, кивани. What? Цела Македонија. Ти на цела Македонија можеш само да слезиш долу. Сваѓаш, само да слезиш долу и слабоно се разбираме што сам да кажам. Не ќе појке. Не сме на мене, браја, имам крила. Никој не сме на мене, ја имам крила. Пак си го ставил имево. Аз мислам дека ова ќе сватиш дека за една година стварно ти било кринж, и то баш кринж, тежок кринж. Му лупнав дислайк заради тоа што стварно мене ме врегат, не можам јас да му речем лайк. Значи подобро. Значи веќе има 20 дислайка. Тоа е тоа за овој видео, знам дека е кратко, ама дистреков е една минута дистрек, батица, она види кој е најдобар дистрек за една минута. Никикс фала пријатно. Значи Никикс фала пријатно кога ќе замениш батица. Флоу, спот, за разлика од твојот. Значи боговски. Сега јас сам се фалам заради тоа што стварно вреди. Слушај. Поверите е мал. Како не гледаш дека овој мој ти за тебе да послужи. Чисто онака само јас експериментирам, сваѓаш за еден за друг, овој му го пуштам. Не мора да јас нови дистрекои да правам. Како не гледаш дека те килам, Као нешто твој говори, кадам сега тебе те палам. Така луѓе, тоа е тоа за овој видео. Лајкнете, сабскрибете, се станете Никсен, најка фамилија во Охрид, ај пошироко, а ние се гледаме во следно видео. Ра па па и ра.